Danas sam dobio jedno pitanje vezano za Bogorodicu. Kada se kaže Bogorodica, svi naravno misle na Mariju, ženu koja je rodila Isusa Hrista. To je jedna znamenita žena koju je sam Bog dao, odnosno nagradio je tim darom da ona rodi njegovog sina. Međutim, njeno ime, odnosno nadimak više nego ime, to je Bogorodica, nije tačan. Jer Marija nije Bogorodica. Bog je sve nas stvorio i ne može Marija da bude Bogorodica. Jer ako je ona Bogorodica, onda je ona stvorila Boga, odnosno rodila Boga. A kako može da neko stvorenje koje je neko stvorio, stvori toga koje je stvorio njega? Mislim, to ne može. To bi isto bilo kao kad bi otac imao dijete, ali to dijete je zapravo rodilo oca. To ne funkcioniše. Dakle, Marija nije Bogorodica. Ona jeste znamenita i poznata žena, zavedena je u Svetom pismu, ali nije Bogorodica.